Ako ste pre 10 godina, kad uzmete svoj mobilni telefon i gledate u njega, bili sigurni da vi gledate u telefon, danas ja ne bih bio siguran da telefon ne gleda u mene. Odnosno, prikuplja vaše podatke, recimo veličinu zenice, način na koji dišete, boju glasa. Jedna zanimljivost, recimo, da taj softver koji služi za prepoznavanje lica se danas koristi da snima kako izgleda lice, dakle, grč mišića, oblik očiju, zenica, usana, da kažem, ta facijalna ekspresija kakva je kada neko ima napad atrijalne fibrilacije, jedne vrste aritmije, znači nepravilnog srčanog rada. I predikcije su da će sutra, recimo, kada vi uzmete telefon moći da vas upozori, najverovatnije da trenutno imate napad, javite se lekaru ili popite lek. Smartwatch, još uvek klasičan smartwatch, ne može da se koristi za merenje krvnog pritiska. Dakle, to što imate kao podatak može da bude nešto orijentaciono i eventualno da posumnjate, ali morate na klasičnom aparatu da izmerite i lekar ne bi trebalo da uzima to kao validno. Sa druge strane, Apple Watch, recimo, novije generacije, već jasno i precizno može da odredi napad ove aritmije o kojoj smo pričali i to je već ušlo u preporuke i taj sat može da se koristi recimo od strane FDA, Food and Drug Administration, dobio dozvolu da se koristi u studijama, što znači da je to nekakva mašina ili wearable takozvani tehnologija koja je priznata i može da se koristi u medicini. Ako vam kažem da danas, recimo, ChatGPT na 35 pitanja iz kardiologije odgovori 88%, ima 88% tačnih odgovora, ne u stvari danas, to je iz 2023. istraživanje, onda možete ili da već polaže lako artificial intelligence ispit koji se u Americi koristi za dobijanje licenci, koji je vrlo težak, gde 40-50% je prolaznost, a on to polaže već normalno. Pitanje je, dakle, da li od njega moramo da tražimo da 100% zna šta radi ili da možemo da mu dozvolimo nekakvu ljudsku grešku pod znacima navodi koliko će ta greška da bude prihvatljiva. Kaže se da korišćenje ChatGPT-a smanjuje 40% screen time-a. Dakle, ako istražujete neku oblast, potvorite 20 tabova pa čitate, ako koristite ChatGPT, on može da vam to sažme u jedan oblik koji je na zadovoljavajućem nivou i ne morate da toliko dugo buljite u telefon ili u kompjuter. Tako da u tom smislu pomaže. U svetu se koristi, kažem, softver, recimo, velika su očekivanja od softvera za rentgenske snimke, za mamografiju, za skenere, možda pomogne i našoj vladi da očisti liste čekanja. Tako da, ali opet kažem, nije to na tom nivou da možemo skroz da ga pustimo da radi sam. Još uvek to zahteva. Jedna lepa rečenica koju možete da iskoristimo, neko je rekao na predavanjima, kaže, ovo ne znači da će lekar koji ne koristi artificial intelligence da dobije otkaz. Ovo je samo znak da lekar koji zna da koristi artificial intelligence će da bude mnogo bolji i kvalitetniji od lekara koji ne zna da ga koristi.